Murakaza neza kuri Minembe Capital News, ikinyamakuru cyanyu kibagezaho amakuru y'imvano asesenguwe kandi ashingiye ku byabaye ndetse n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari no ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026, muri kumwe nanjye Bruce Bahanda tubagezaho amakuru y'ingenzi akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone nanjye nitwa Mugwaneza Merci, turi kumwe kugira ngo tuganire ku makuru akomeje kugarukwaho muri raporo mpuzamahanga n'abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage bo mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga uko babona ibibera ku butaka. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye ashingiye kuri izi ngingo zikurikira. Iya mbere ni kuri raporo y'impuguke za Loni. Inkuru ya kabiri turavuga ku bitekerezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi ni amagambo y'abayobozi bakuru b'itorero Gatolika ndetse n'isesengura ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ingingo z'ingenzi ziri bubanze muri iyi gahunda yacu y'uyu munsi. Raporo y'impuguke za Loni ikomeje kuvugwaho cyane ku birego by'imikoranire ivugwa hagati y'ingabo za leta ya RDC, FARDC n'umutwe wa FDLR mu mirwano yo mu burasirazuba bw'igihugu. Ingingo ya kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazongeye ijwi ku bijyanye no gukaza ibihano ku bicuruzwa amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri RDC. Umudipolomate n'umuhanga mu by'ubutabera Dr. Denis Mukwege yasabye impinduka zikomeye mu miyoborere ya RDC. Ingingo ya kane tuza kuvugaho ni Cardinal Frodeline Ambango yagaragaje impungenge zikomeye ku cyerekezo igihugu kirimo nyuma y'imyaka 66 y'ubwigenge. Ingingo ya gatanu, imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa RDC ikomeje kuba ingingo ikomeye y'impaka mu karere. Ingingo ya nyuma turaza kuvuga kwifatwa rya Mikenke na Birori Mbiri, uduce twafashwe na MRDP twirwaneho. Ku nkuru ya mbere rero mu buryo burambuye nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'umutwe wa MRDP twirwaneho Colonel Rugabo Fidel, yavuze ko uyu mutwe wamaze kubohoza uduce twa Mikenke ndetse na Birori Mbiri two muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi Colonel Rugabo Fidel yabitangaje akoresheje urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, aho yavuze ko MRDP twirwanaho yabohoje Mikenke na Birori Mbiri. Aya magambo agaragaza ko hari impinduka zabaye ku rugamba muri aka gace ko mu misozi miremire y'Umurenge. Utu duce tuvugwa ko duherereye muri sekiteri ya Itombwe, hazi nk'ahantu hamaze igihe habera imirwano ihuza MRDP twirwaneho ku ruhande rumwe ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'indi mitwe yifashe ku rundi ruhande. Amakuru akomeza avuga ko mbere y'iyi mirwano utu duce twagenzurwaga n'ihuriro ririmo FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nyuma y'imirwano bivugwa ko izo ngabo zo ku ruhande rwa leta ya RDC zasubiye inyuma zerekeza mu bindi bice birimo Rwitsankuku, Kwezero na Gipupu. Nubwo ibi bivugwa bishingiye ku makuru yatangajwe n'uruhande rumwe, ntibirabonerwa gihamya yigenga yemeza aya makuru ku buryo bwuzuye, ariko abaturage batuye muri ibyo bice bavuga ko hari impinduka zagaragaye ku butaka, bakemeza ko MRDP twirwaneho yafashe Mikenke ndetse na Birori Mbiri. Imirwano bivugwa ko yatangiye mu masaha yo mu gitondo kuri uyu munsi wa gatatu, iza gukwira mu bice bitandukanye by'iyo teritwari ya Mwenga. Kugeza ubu rero inzego zigenga cyangwa iza leta ntiziragira icyo zitangaza mu buryo bwemeza aya makuru cyangwa ngo zitange raporo yihariye kuri iri hinduka ry'ubugenzuzi bw'utu duce. Ibi bikomeje kugaragaza ko intara ya Kivu y'Amajyepfo ikiri mu bibazo by'umutekano muke, aho imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bakomeje guhangana mu bice bitandukanye. Tujya ku nkuru ya kabiri rero, raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye igaragaza ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara imirwano ikomeye, aho imitwe yitwaje intwaro itandukanye ihanganye n'ingabo
za leta y'icyo gihugu. Iyo raporo ivuga ko hari ibimenyetso n'amakuru yegeranyijwe n'impuguke zayo agaragaza ko hari aho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zivuga ko zikorana n'umutwe wa FDLR mu bikorwa byo guhangana na AFC M23 ndetse n'indi mitwe ikorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Iyi raporo ivuga ko muri ibi bikorwa bya gisirikare hari aho abarwanyi ba FDLR bavuga ko bagiye bashirwa ku mirongo y'urugamba hamwe n'ingabo za leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu izwi nka Wazalendo. Impuguke za Loni zishimangira ko aya makuru aturuka ku iperereza ryakozwe ku butaka, ku buhamya bw'abantu batandukanye ndetse no ku makuru y'ubutasi yakusanyijwe mu bice bitandukanye by'akarere k'imirwano. Icyakora iyi raporo iravuga ko ibi ari ibirego bisaba kugenzurwa mu buryo bwimbitse kuko impande bireba zose zifite ibisobanuro bitandukanye ku byo zishinjwa. Kugeza ubu guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo iragira icyo itangaza mu buryo burambuye kuri ibi bivugwa, mu gihe ikomeza kuvuga ko intego yayo ari ukurwanya imitwe yitwaje intwaro yose ibangamiye ubusugire bw'icyo gihugu. Twinjira mu nkuru yacu ya gatatu mu makuru yacu arambuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gushimangira ko zishigikiye gahunda yo gukaza ibihano ku bantu cyangwa ibigo bivuga ko kugira uruhare mu bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Washington ivuga ko ubu bucuruzi bukomeje kuba imwe mu mpamvu zitera gukomeza kwiyongera kw'imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika rero ivuga ko izakomeza gukorana n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere mu gukurikirana no guhagarika imiyoborere yose y'ubucuruzi butemewe. Ibi bije mu gihe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba ikibazo cy'igihe kirekire gifite isano n'ubukungu bushingiye ku mabuye y'agaciro, politike ndetse n'umutekano. Twinjira mu nkuru yacu ya kane mu makuru yacu arambuye. Dr Denis Mukwege uzwi ku rwego mpuzamahanga kubera ibikorwa bye mu rwego rw'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu yasabye Perezida Felix Tshisekedi gushyira imbere amahoro arambye, ubutabera n'imiyoborere ishingiye ku mategeko. Mukwega yavuze ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashobora gukemurwa n'uburyo bwa gisirikare gusa, ahubwo hakenewe impinduka zishingiye ku kurwanya ruswa, kudahana no kubaka inzego zikomeye z'ubutabera. Mu nkuru yacu ya gatanu, Cardinal Frodeline Ambongo yavuze ko nyuma y'imyaka 66 y'ubwigenge RDC ikwiriye gusuzuma ku byagezweho n'ibitaragerwaho. Agaragaza ko hari icyuho gikomeye hagati y'icyifuzo cy'abaturage n'ibiri ku butaka. Yibanze ku bibazo by'ubukene, imiyoborere n'umutekano, avuga ko igihugu gikwiriye gushyira imbere bumwe, amahoro ndetse n'ubutabera bw'abaturage. Mu nkuru yacu ya gatanu, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, aho imirwano hagati y'ingabo za leta, imitwe yitwaje intwaro itandukanye ndetse n'indi mitwe y'imbere mu gihugu ikomeje gukaza umurego. Amakuru atandukanye aturuka mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo agaragaza ko hari imirwano ikomeje guhindura ubuzima bw'abaturage, bamwe bakava mu byabo abandi bagahungira mu bindi bice. Mu byegeranyo bitandukanye by'imiryango mpuzamahanga n'abasesenguzi havugwa ko ikibazo cy'umutekano muri ako karere gifite imizi mu mpamvu zitandukanye zirimo politiki, ubukungu bushingiye ku mabuye y'agaciro ndetse n'amateka y'amakimbirane amaze imyaka myinshi. Abaturage bamwe bavuga ko ubuzima bwabo bukomeje kuba bubi kubera imirwano idasiba, mu gihe abandi bavuga ko hakenewe ibiganiro birambye aho gukomeza inzira ya gisirikare gusa. Mu gusoza amakuru yacu y'uyu munsi, agaragaza ko ikibazo cya RDC gikomeje kuba ingorabahizi ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'isi.
Icyizere cy'amahoro kiracyahari ariko gishingiye ku bushake bwa politike, ibiganiro by'impande zose ndetse no gushyira imbere inyungu z'abaturage kurusha izindi nyungu izo arizo zose. Murakoze cyane kutuba hafi kuri Minembo Capital News. Tuzakomeza kubagezaho andi makuru yizewe, yasesenguwe kandi atanga ishusho y'ibibera mu karere ndetse no ku isi. Mwari kumwe na Bruce Bahanda na Mugwaneza Merci. Bye bye, tuzongera ubutaha. Murakoze cyane.